turakuramije turaguhamagaye uze ubaye nawe ufitiye mu mana tugiye kuramya tugiye guhimbaza dusengera abantu bose badukurikiranye bagiye kwifatikanya natwe muri aya materaniro mu izina rya Yesu duhamagaye Mwuka Wera kugaragaza abane natwe ibyo dukora byose ntabwo ari twebwe imbaraga zawe Mwuka Wera biganze mu mitima yacu akanya duheje imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu tucyashye abazimu n'abadayimoni batuma abantu batumva ijambo ryawe n'indirimbo zibohora imitima turakwigize muzubane natwe rero ukomeze kutugira neza ukomeze kuduhembura ukomeze kudufasha muri byose tugiye gutangira gahunda y'amateraniro ubane n'umwigisha ubane n'abaririmbyi ubane n'umuvugabutumwa ubane na pasiteri mu izina rya Yesu Kristo gahunda zose ziri gukorerwa mu materaniro zose turazisengera turazikurizingura uze ubane natwe uziyoboye n'abari twebwe ahubwize n'ibyo n'ibicubira ubane natwe kuko tugusabye gusa ubane natwe mu izina rya Yesu
ukomeze gushirwa hejuru mana turacyabona guhimbaza komeza ubane natwe n'imitima yabera mu izina rya Yesu.
iyo mana we Imana ntikiresha ntigihinduka bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri imana ntikiresha ntigihinduka bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri imana ntikiresha ntigihinduka bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri imana ntikiresha ntigihinduka bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri imana ntikiresha ntigihinduka bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri iyo mana ntikiresha ntigihinduka bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri iyo mana ntikiresha ntigihinduka bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri isezerano ry'imana iritarihera irikurikira n'ibihe kugeza risohoje isezerano ry'imana iritarihera oya irikurikira n'ibihe kugeza risohoye isezerano ry'imana iritarihera oya irikurikira n'ibihe kugeza risohoje isezerano ry'imana iritarihera oya irikurikira n'ibihe kugeza risohoje iyo mana we Imana ntikiresha ntigihinduka bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri iyo mana Imana ntikiresha ntigihinduka bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri iyo mana we Imana ntikiresha ntigihinduka bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri haleluya 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 turugiye umwanya wo guhimbaza imana kugira ngo abantu mwese mudukurikiye wibuke kuri aya materaniro yacu umwana tugiyemo guhimbaza dufatikanye mu mwanya mwiza guhimbaza imana birabohora bituma umuntu asabana n'imana rero turi muri uwo mwanya wo guhimbaza imana twese dufatikanye
tuzasa nawe. Onye yuko imibabaro iki gihe itagereranywa n'ubwiza bwo mw'ijuru, kandi n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abanesheje. Onye yuko imibabaro iki gihe itagereranywa n'ubwiza bwo mw'ijuru, kandi n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abanesheje. Onye Yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza bwo mw'ijuru, kandi ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abanesheje. Onye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza bwo mw'ijuru, kandi ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abanesheje. Akurwa ubu turabana b'Imana, uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi neza, Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Icyakora icyo tuzi neza, Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. bakureke gucika intege, uwo twategereza agiye kuza. Bene data mureke gucika intege, uwo twategereza agiye. Bene data mureke gucika intege, uwo twategereje agiye kuza. Bene data mureke gucika intege, uwo twategereje agiye kuza. Bene data mureke gucika intege, uwo twategereje agiye kuza. Bene data mureke gucika intege, uwo twategereje agiye kuza. Bene data mureke gucika intege, uwo twategereje agiye kuza. Bene data mureke gucika intege, uwo twategereje agiye kuza. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge komera kwawe. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge komera kwawe. Sinabona Amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Utuye indirimbo uyakire, ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Utuye indirimbo uyakire, ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Utuye indirimbo uyakire, ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Utuye indirimbo uyakire, ikubiyemo amashimwe yanjye yose. 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 ushimye gutatu
umuhigo abanzi bacu ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu abanzi bacu ntibakugirize impundu kunesha abanzi bacu ntibakugirize impundu kunesha ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu abanzi bacu ntibakugirize impundu kunesha abanzi bacu ntibakugirize impundu kunesha ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu abanzi bacu ntibakugirize impundu kunesha abanzi bacu ntibakugirize impundu kunesha sinabona amagambo ahagije koresha kuvuge komera kwawe sinabona we sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe utuye indirimbo utuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose utuye indirimbo utuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose Haleluya. Haleluya. Kaba dushyiremo igisirimba gatoya turirimba indirimbo yo mu gitabo n'abandi mwicaye mwese duhagurutse turirimbe iby'Imana ikora biradutangaza.
Erike atanga amatangazo hanyuma ahita asengera n'umwigisha. Ni Imana iduha n'umugisha. Haleluya. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Muri iki gitondo abantu mwese barimo dukurikiye mu materaniro yacu, twari mu mwanya wo kuranya no guhimbaza Imana. Rero Imana yagize neza abantu muri mu bice bitandukanye hirya no hino, tubahaye ikaze mu materaniro yacu. Rero tugeze mu mwanya w'amatangazo. Itangazo rya mbere nuko Yesu ari umwami, namukomera amashyi, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Itangazo rya kabiri nuko Imana yaturinze twe n'umuryango wacu, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Rero abantu mwese mudukurikiye turabashimiye cyane ku bwitabire bwanyu, mutirigara na rimwe muhwema kudutekerezaho no kutwitaho. Rero murabizi dufite igikorwa turi gukora nyamukuru twese kitureba. Ikindi dufite inyubako y'urusengero dushaka kubaka. Umuntu wese udukurikiranye yadutera inkunga ku mafaranga yawe, za miliyoni 10, za miliyoni 100, uko ushobojwe nawe wadufasha kudushigikira kuri uyu murimo w'Imana. Dufite urusengero turi gushaka kubaka rwemewe n'amategeko. Rero umuntu wese ushaka gututera inkunga yatura kuri iyo nimero muri kureba hasi, baraza kuyibaha kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka, tubashe no kwagura ubwami bw'Imana. So rero ndumva amatangazo atari menshi. Ibyo twari dufite ni ukudushyigikira kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere kandi dukomeze kwagura ubwami bw'Imana hirya no hino. Rero umuntu wese wumva ufite icyifuzo, babahe nimero hari hasi iriho, uze guturiraho kugira ngo mukomeze kudushyigikira. Rero tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kadusengere umukozi w'Imana kugira ngo dukomeze kumva ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye kuri Imana igira neza. Uyu ni wa mwanya twari turimo wo kuramya no guhimbaza, tugiye kumva ijambo ryawe ryahumetswe nawe. Rero nyemera twebwe tugiye kuryumva, dutega amatwi kandi rigiraho tuvana naho ridushitsa, rihembura imitima ya benshi. Sengiye umuvuga butumwa ugiye kudushitsaho ijambo ryawe. Mana umugirire neza, uhagarare nawe, imbaraga n'amavuta zibe kuri we mu izina rya Yesu. Iri jambo abantu bose riri bugereho, bahumeke, bagubwe neza, bafite uburwayi bakire mu izina rya Yesu. Ibirema bihaguruke, abari bihebye, bari bigunze babone umunezero. Ndakwinginze kugira ngo rero uze kubana natwe muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Rero ndamusengeye Mana, imbaraga n'amavuta bimubeho mu izina rya Yesu. Amen. Karibu mukozi w'Imana.
ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabifurije amahoro y'Imana abane namwe. Nagomba nuhirire umukozi w'Imana yaje kuvuga amatangazo no kwibutsa abadukurikirana mu mpande zose z'isi. Misi yose mu gatondo isaha 12 haba hariko nibature, abayikurikirana bararuhuka, Imana irakora imirimo n'ibitangaza, ibimuga biramuguruka, abagwayi barakira, ababoshwe na Satani barabohoka. Rero kuko n'igihe kidasanzwe bivanye n'igihe umuntu aba arimwo, Imana ikamuremesha biciye mu ijambo ryayo. Rero kino gitondo Imana Yesu Kristo araguhamagaye ngo nuze wewe urushe, wewe ingwara zakuruhishije, wewe ubukene bwazengereje, wewe ibibazo byagize imbata, byakugize imbata, wewe unaniwe n'ibibazo bitandukanye. Yesu Kristo arakubwiye ngo nuzi wanje mwikoreze ingati wahutse. Uyu Yesu tuvuga, uyu Yesu dukorera n'umugabo aruhura. Muri nosi wogira abagenzi, wogira abavyeyi barahari, dufise abavyeyi badukunda batwitangira, ariko nta muvyeyi nabonye ashobora kukwikorera umutwaro. Umuvyeyi aragukunda cyane cyane mama w'umuntu. Mama w'umuntu aragukunda, mama wawe aragukunda cyane, mama wanje arankunda, ariko hari ibibazo atanyikorerera, hari ibibazo atanyikorera, hari ibibazo adashobora kumfasha, kandi ari umuvyeyi wanje. Ariko kino gitondo Yesu aravuze ngo nimuzi wanje ndabaruhure, ndabikoreza ingati wahutse. Ndagutera intege we uremerewe, aho uri ugwaye ingwara bakubwiye ngo ugwaye ingwara idakira, bakubwiye ngo ugwaye ingwara ngo zananiye abaganga. Abaganga bakoresha ubumenyi bafise bize, ariko Kristo niwe nyene ivyo, niwe nyene ububasha, niwe nyene inkomezi, niwe nyene gukiza. Nagomba ndakubwire ngo kino gitondo uhamagare Yesu, kuko Yesu yakubwiye ngo nuzi wanje, yaguhamagaye. Nawe mwitabe, umwereke izo ngwara, umwereke ubwo buruhe, umwereke ivyo bikuruhije, kuko yakubwiye ngo yikoreze ingati uhahutse. Ayo maganya yawe arayakwikorerera, ubwo bwoyi bwawe arabugukiza, ubwo bukene bwawe arabugukiza kino gitondo. Tumbera Yesu. We urushe, we uremereye, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Haleluya. We urushe, we uremerewe, bibwire Yesu. Nta yindi nshuti yo kubwira ibibazo ufise usivye Yesu. Umwana w'umuntu wamwizera ukamubwira ibibazo ufise, icagufasha ukura amaguru ugiye waruheje kumuyagira, nawe acagenda akacabiyagira uwundi, nawe uwundi akagenda akayagira uwundi, ukaba wamamaye ugacika umusitare ku bibazo vyawe. Ariko ndaguhanuye kino gitondo, bwira Yesu wawe, kuko Yesu wawe afise ibanga, n'umunyebanga. Ivyawe ntawe azobibwira, kuko ni wowe kuvyikorera. Kristo ni wowe kuvyikorera, ni wowe kwikorera umutwaro wawe. Ndakubwira, reka kwizigira abana b'abantu ngo babwire ibanga kino gitondo. Bwira Yesu, bibwire Yesu, nta wundi wo kubibwira atari Yesu Kristo. Ni nawe ashobora kubikuruhura, kuko ubibwiye niyo kuruhura, ariko Kristo umwami wacu yo kuruhura. Haleluya. Ndakubwira rero ngo kino gitondo wibwire Yesu, nta wundi wo kubibwira usivye Yesu. Hari ikibazo umaranye imyaka myinshi, hari ubugwayi umaranye igihe kinini, ubukene bwarakuzengereje, ariko ndaguhamagarira kino gitondo ngo ubibwire Yesu. Nta wundi wo kubibwira uretse Yesu, kandi Yesu ni uhejeje kubimubwira azona gukorera. Ariko umwana w'umuntu ntaco yo gukorera, ariko Yesu araza akagutuza mu mutima, akakubwira ngo bamahoro nubwo ukenye ndiho, bamahoro nubwo ugwaye nzogukiza, bamahoro nubwo ushonje nzokugaburira canke ndakugaburira.
niwe rero uwo Kristo niwe ukwiye kuyagira ivyo bibazo, niwe ukwiye guha iyo mitwaro yawe kuremereye, niwe ukwiye guha ubwo bukene, niwe ukwiye guha izo ngwara, kuko niwe aguhumuriza. Niwe aguhumuriza, nta wundi wo kuguhumuriza. Kino gihe tugezemo nta wundi wo kuguhumuriza usivye Kristo, usivye Yesu, uwo mwami w'abami ni wowe kuyagira imitwaro yawe. Genda mu cumba hiherereye, usenge, urire, uhamagare Yesu, na cane cane yaguhamagaye yakubwiye ngo nuze we uremerewe kandi unaniwe, nguzi wanje ndakuruhura. Ndakwinginze rero ugenda hiherereye mu cumba cawe, ufukame, usenge, usabe Yesu aze muri ivyo byose bikunanije, kandi Yesu yakwemereye neza ko kino gitondo agiye kukuruhura. Yesu nashimwe cyane. Ndagutera intege wowe uremerewe, ntukihebure. Inyuma y'imibabaro hariho umunezero, inyuma y'amarira hariho gutwenga, inyuma yo gusonza hariho kujya ku bantu bizeye Kristo Yesu. Haleluya. Ndagutera intege wowe ushonje kino gitondo, ntukihebure. Hariho Imana igaburira. Wewe kino gitondo utagira ico kwambara, hariho Imana yambika. Wewe kino gitondo uri mu gasuzuguro, hariho Imana ibasha gukura mu gasuzuguro, gwikura abantu ngo ku mukungu ikabicarikana n'ibikomangoma. Iyo Mana niyo ndiko ndakubwira kino gitondo, irakubwiye ngo nuzi wanje ndakuruhure. Ndakwingize ngo uyegere gukure muri uwo mukungu gikwereka abakomeye, kuko nayo ubwayo irakomeye, kuko nayo ubwayo ni nyembaraga. Ndakwingize rero mukunzi, ndakwingize ngo wegere Yesu. Nta handi hari amahoro uretse kuri Yesu, nta handi hari ibyishimo uretse kuri Yesu. Mu myaka yahera tugize ibibazo twaca tunywa inzoga. Akarero kuri jewe, ngize ibibazo naca nywa inzoga. Rero ivyo bibazo nkaca ngenda nkaca ndabita ku nzoga, nkayinywa ariko sinanywa nyinshi, nkayinywa nkaza numva muri uwo mwanya ngenda yinyoye ibibazo menga biraheze. Ariko nihende nje kuryamasha agatiro kamfata sinzire, inyuma y'isaha ntizikuryamika ngo zirenze isaha imwe canke zibiri, kubazinywa barabizi, canke zitatu, cane isaha y'icenda ziragukangura ugakanguka. Bya bibazo wari ufise bica vyikuba incuro 1000. Wahungiye muri ya nzoga uzi ngo niho hari igisubizo, ariko iraguharurira amasaha, bya bibazo bikaca biza vyigwijije. Ariko nagomba ndakubwire wewe umeze nkanje muri kino gihe, bivemwo. Rondera uyu mugabo yitwa Yesu, rondera uyu mugabo Kristo. Uyu mugabo ni wabasha gukura bya bibazo byose, aheje kubigukuramo akaguha amahoro, akaguha umunezero, canke akaguha ivyiringiro naho ubu birimwo ukaronka amahoro ukasinzira. Ku muntu yamenye Kristo naho abafise inzara arashobora kugira icizere ko mu mwanya aza kurya, kandi naho aba yicaye agumana kamwemwe, ntagira intege nke ngo niko yatariye, ariko agumana ivyizigiro vy'uko aza kurya. Umuntu afise Kristo atizigiye ikindi kintu, yizigiye Kristo niyo bagomba kumusohora mu nzu, aguma afise ivyizigiro by'uko mu mwanya aza kuronka amahera kwishura inzu. Uko niko Kristo akora. Mu kibazo cawe nubwo kitarishugwa, ugira ivyizigiro vy'uko mu mwanya inyishu za kuboneka, kandi iraboneka kuko uwizigiye Kristo ntamaramara. Haleluya. Ni kenshi twabonye Kristo mu bibazo bitandukanye, kandi nawe udutegera warabibonye. Namwebwe turi kumwe ndazi mumaze kubona ivyo Kristo akora. Ni vyinshi abakorera. Hari igihe uba wihebuye ukabona araje arakwegeta, mwana wanje humura. Hari igihe uba wabuze ibi ariko akaza akaguha ati humura, mu mwanya uzuraza kubibona. Rero ndimugacika intege, komera, ahubwo wegere ushirizaho kuwegera Kristo, umuturi iyo mitwaro, umugire umugenzi, umugire inshuti, umugire umuvyeyi, hama nawe azoza kuruhure kuko yikoreza ingati wahutse. Ku murongo wa 29 yavuze ngo ndumugwaneza.
yavuze ngo ndumugwa neza ndiyoroheje, niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Uwo ni Yesu avuga ngo ndiyoroheje, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Nimwegere Yesu. Nubwo uzoba ufise ibibazo, Yesu azoza gukore ku mutima ati tuza, tironka amahoro mu mutima wawe. Ndi hano, ndi kumwe nawe, ndi ngaha kugira ngo ndakuremeshe, ndi ngaha kugira ngo tuyage. Rero egera, rushirizaho kwegera Kristo, rushirizaho kumwegera, mwegere cyane kugira ngo agutuze, mutuzanye nawe, kuko uwo mugabo atanga amahoro, atanga umunezero. Imana idufashe cyane kandi dukomeze kugira ngo dukomere muri bino bibazo, kandi bino bibazo ntibizodutsinda kuko twaratsinze. Haleluya. Ndabashimiye cyane mwe mwashoboye kutwumviriza no kutwakira kuri no televiziyo. Imana ibaho umugisha. Turagushima data kugira neza kwawe, tugushimiye kuri Imana y'icubahiro, tugushimiye ku ijambo litambutse hano hantu. Reka rigira ikimazi kubaryumvise kandi ribakorere. Abatagira ivyizigiro ubasubizemo ivyizigiro, abatagira amahoro basubizemo amahoro, abatagira umunezero mwami mwiza ubaho umunezero kuri uno munsi. Urakoze mukunzi mwiza, shishikura ubana natwe ibihe byose, ubane n'abadukurikirana impande zose. Umugisha wawe ugaragare ku buzima bwabo, mu izina ryawe gera Yesu Kristo, amen. Amen. Adukurikira mu ijambo ry'Imana. Wowe ufite ibibazo, uremerewe, niwegere Yesu akuruhure. Kanongere nsaba abaramyi baze turamye Imana ho gatoya, ubundi dusoze.
wankomereje wankomereje umutima ucitse intege wumvishe gusenga wumvishe gusenga ijwi ryanjye ukuri ukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe Mana turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kugira neza kwa mwami tugushima ko wabanye natwe mwami kuva mu gitondo kugera amasaha mu kurana mwami mu guhimbaza mu ijambo ryawe mwami wabanye natwe turabigushimiye mwami rero mwami komeza kubana natwe ibihe byose kandi uturindire mu ntambwe zacu data ntabe ari twe ahubwo aba ariwe ukomeza kugaragara muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo umwami dusabye tubyizeye amen